Dr. Anders Erik Lacroix. He was a humanist in every sense of the word. Dr. Anders Erik Lacroix had an immense love for transmitting our tangible and intangible cultural heritage by inspiring others to use their native language to express their deepest feelings. In the song, A Community That Sings, he assured everybody that this is a community who has a message for the world. Open your heart and express yourself in Papiamento, my people. Sing and express your inner poetry to the world. A community that sings is a community that lives. A community that lives is a community with a message. If you sing as a community, you will be able to cure yourself. Listen to Mr. Erik Lacroix. Tapece mi pueblo, canta, abre tu corazón y expresa vomes. Tapece mi pueblo, canta, abre poesía escondida en tu alma. Un pueblo que canta, tan pueblo sano. Tu melodía de su ser, esta cura su mes. Un pueblo puta canta, da un pueblo sano. Tu melodía de su ser, esta cura su mes. Tapece mi pueblo, sana mes, demostra mes. Tu vida da alegría, tapece mi pueblo, sana mes, demostra mes. Tu vida da alegría, un pueblo que canta, un pueblo fuerte, un pueblo que canta de un futuro. Un pueblo que canta, un pueblo fuerte, un pueblo que canta de un futuro. Tapece mi pueblo, lanta para que redembomés a energía. Tapece mi pueblo, lanta para que redembomés. The wise decision to make Fundação Pascol Humanista na Papiamento a foundation and not an association came from Mr. Lacroix. His knowledge about organizational structure helped keep the foundation standing during very turbulent times, for 32 years to be exact. Tapece mi pueblo, canta, abre tu corazón y expresa vomes. Tapece mi pueblo, canta, abre poesía escondida en tu alma. Un pueblo que canta, un pueblo sano. Tu melodía de su ser, esta cura su vez. Un pueblo que canta, un pueblo sano. Tu melodía de su ser, esta cura su vez. Un pueblo que canta, un pueblo sano. Tu melodía de su ser, esta cura su vez.